кто как может зарабатывать дегендей. Ким кандай ишти кылат. Азыр ушул жакта жакшы болуп атат, попома ошол жакта ишти кыла беришет. Просто если основной профессионал бойлорго өтсө, жеңилип калышы мүмкүн, анан кийин күчтүү соперниктер чыгып калышы мүмкүн, анан кийин онда акча иштей албай калышы мүмкүн. Азыр бул хайп болуп атат, 5 поражение жүрүп кетат, 23-0 болуп атат, ошого менин оюмча Марсель красавчик го дейм. Ушундай эле болуш керек. Марсель эле. Если ким попома двигаться этсе. Ооба, Хабибтин 30 000, ладно, одно, но не каждый может попасть туда. Ал жака ар кимди дагы албайт да. Даже дагестанецтер өздөрү дагы келе албайт Хабибтин залыначы. Ошого 30 000 берип, ыраазы болуп эле кирип тренировка кылабыз. Томкай жок, Томкай менен бербейт го дейм. Дагы бир бой өткөрүшү керек, анан ошо чемпионский пояска урушу мүмкүн, точно. Марселди тартып профемга тарткыла дейт. Ал өз деле, ал бизден мурун профемда урушса керек эле Марсель. Просто ему сейчас кереги жок да ал нерсе. Ислам Махачев качан бойго чыгат дейт, ким менен дейт. Ислам Махачевдин колу травмасы бар экен, мындай. Ошого пока что азыр сакайтат. Но мен угушум боюнча, баягы армянин барго, Сарикан. Ошо менен 2025 январь же декабрь ошо бой же февраль экен, ошону коюлтат экен го. Мен билишим боюнча. 30 000 доллар же рубль дейт. Жо, залды сатып албайсың, родной. Рубль. Жо, 30 000ге барын албай, только мындай карап алышат экен. 30 000 берип эле кирген болбойт экен. Только мына сборная мындай профессиональный боецтерди карап алышат экен. Но и то не каждого могут туда. Лагаев, Туменов, прогноз. Туменов очкодан уруп, может и нокаутом закончить бой. Так что я за Туменова. Очень сильный, интеллектуальный боец. Биз 3,5 миллионго жеттик. Биз бардык жердебиз. Күн сайын болгон аракетибизди жумшап келебиз. Жашооңуздарды ыңгайлуу кылыш үчүн, жаңы мүмкүнчүлүктөрдү жаратыш үчүн, мыкты болуш үчүн, сиздерге кубаныч тартуулаш үчүн. Биз бирге өсүп өнүгүүдөбүз. Ар дайым чогубуз. Сиздердин О. Ажигит кандай братан дейт. Ажигит жакшы бала. Менет кылдат. Түз жүрөт. Тренировкада 4 жылдан бери Дагестанда. Азыр Ажигит иншалла визасын күтүп атат. Если визасы бүтүп калса, насип этип калса, то Ажигит иншалла увидите его бои, иншалла, за океаном дегенде. Америкада урушуп калышы мүмкүн. Же UFC-де, же Bellator'да, же PFL-де. Ошого Ажигит азыр виза менен күтүп жүрөт. Жеке жашооңузду айтың дейт. Жашоом 27-ге чыктык. Сентябрдын 21-сентябрда туулган күнүм болчу. Что-то фанаттарым, подписчиктерим жок болот. Туулган күнү поздравлять эткендер. 21-сентябрь болчу, бирок тишина го. Өз обычно билесиңерби да, туулган күнү болгондо баардыгы эле сторис киргизет да. Жаштарга кандай маалымат, мотивация бере аласың спорттон тышкары дейт. Спорттон тышкары для молодых это в первую очередь воспитание, ребят. Воспитание. Өзүңөрдө саморазвитие постоянно кылгыла, анализ кылгыла, кантип жашап атасыңар, кантип сүйлөшүп атасыңар чоңдор менен, младшылар менен, ата-энеңер менен, досторуңар менен. Всегда анализируйте. Анан кийин биринчи очередь, как неважно, для моих друзей, старших братьев, младших, в людях всегда ценю порядочность. Это первая моя вот черта, которую я уважаю, это порядочность. Порядочность во всем, в работе,
в учебе, там, в отношениях, в работе, ну, во всем. Но что воспитанием занимаетесь, и сказал бы, кто молодой, не теряйте время, не упускайте время, возможности, найдите цель, и цель надо бить цель дегенде. Для молодых найди свою цель и копи до конца дегенде. Данияр Тайчу ошол үйсүгө барат окшойт. Иншалла Данияр жаш, таланты жакшы, өзү перспективный боец. Семья это ооба менин келинчегим болот, бирок семьяны мен мынау адамдар бар жерде иш киргизгим келбейт. Это свое личное дегенде. Кыргызстандан жакында үйсүгө ким кирет примерно? Примерно, по моему анализу, Азиз Сатыбалдиев может в скором времени быть в UFC. Затем уже после, я думаю, может следующий Раджаб Али. После, ну и дальше уже, если контракт там получится, Буся брата может быть в UFC. Но все непредсказуемо, и я точно не могу сказать, кто следующий в UFC будет. Честно, на английском плохо, и надо учиться английскому языку. Ооба, личкага жазсалар, иншалла. Свежий просто калып кетсе, просто таап албай каласыңар. Если личкага бирөө жарым вопростор же мына болсо кайрылсаңар болот. 66-да өзү если UFC-ге же башка лигада урсам, 66-да. Ооба, я женат, ребят, но я не хочу лично обсуждать здесь, потому что это личное, семейное. И кто видел мое интервью, там я рассказывал про семью, так что смотрите мое интервью на НД. Адик Нурматов очень перспективный боец, грамотный боец, талантливый боец. И я бы сказал, что если бы был бы человек, который занимается Адико, то, мне кажется, он бы мог бы за океаном показать красивые бои. И мне кажется, он тоже достоин драться в UFC, только, знаешь, у него очень хорошая победная серия идет. Оролбайды ұпса болобу дейт. Что-то не понял вопрос. Оролбай жөнүндө айтайын, мы с ним вместе тренировались 2 года. Экөөбүз 2 жыл тренировка кылганбыз Оролбай менен. Бир командада, Улуу Кыргызда, Альмунарда биз менен кошо бир залда кылабыз. Өтө жөнөкөй, өтө имандуу, простой жигит. Өтө уважать этем ал баланы. И ошого мындай айткандай только мындай айткандай лайк өтө мындай кичпейли да, жаш бала. И иншалла менети дагы катуу болот. И иншалла топ-10, топ-5 уруша турган баладан иншалла урушат го дейм. Бивол билен, ошо Биволду жаман куттам. Өтө катуу бой болгудай да. Бивол менен Битирбиев менен Абдураков. Ооба, Бекболот братан дагы Хабибтин залында. Кудай кааласа 4-октябрда Есейде урушат, Чечняда. Ошол жакта даярданып азыр весогонкада жүрөт. Оролбайдын кийинки бою мына Абу-Дабиде өтө турган өтө мощный картта, бирок соперниги поляк, бирок аны
бойлорун көргөн эмесмин, бирок мне кажется, что Оролбай бутат го дейм. Иншалла борьбасын бычат этип. Рабочий весим 77, 76, 78 да рабочий вес. Бекназар Куштарбек уулу дейт. Бекназар менен дос балам болот. Азыр рекорды 8-0 же 7-0. Иншалла мына жакын арада поезд кылышат. И опенерсин поездун алып Ванерсиге сүйлөшүүлөр болот. Иншалла ошондон кийин уже Ванерсиде көрүп каласыңар. Ошондо бонустарда $50,000 алганда ошондо элдер таанып калат го дейм Бекназарды. Пока эч ким таанып, бирок эң алдыңкы балдардын бири да. Нимат Адиков Акбар топчик 66. Чоң рахмат, но в этой категории сейчас Шермурат Харилов 66 да бар, топ. Раджаб Али топ бар. Сейчас азыр Алимардан братан 66-га өткөн. Короче, 66 өтө көп да бизде азыр. Дони барса, ооба, бирок иншалла жакын арада Италия барат го дейм. Дони братан Америкага. Улуу кыргыздын командасына кирип, Тим агай Дони менен займатса атат, иншалла ал деле уже UFC-ге кирейин деп калган. Контракт бүтүрсө эле иншалла Америкага кетет. Ошодон нары уже UFC-ге сүйлөшүүлөр болуп атат да. Мартинни жооп байкаган жокмун, бойлорун көргөн эмесмин. Бой белгисиз контракт берилгенден кийин уже такой изучать этем. Ага чейин пока башым оорутпай эле коеюн деп атам. Бойлорду көрбөйм. Өзү эмнегедир бойлорду көрбөйм, футбол көрбөйм. Вообще эчтеке мындай желание жок да көргөнү, чын айткандачы. Я люблю заниматься футболом, играть в футбол, но смотреть я не люблю. Также с боями. Я люблю биться, боксировать, драться, но не люблю смотреть. Ошого мына негедир ушундай мына. Жок, Дони алган жок контракт. Ана Эйсейдин контракты бар. Питербиев Бивол, честно скажу, я не знаю, но мой прогноз 55/45 это Питербиев, но я болею за Диму, так что для меня фаворит Питербиев, но я болею за Диму. Башка группада тренировка кылса болобу? Ал жакта азыр 18 жаштамын. Ушул боюнча айтып бериңизчи. Ооба кылса болот. Башка залдар деле көп. Дагестанда билесиңер, өтө күчтүү боецтер. Любой залда кылсаңар болот өзү. Но Хабибтикинде кечиндеси кылсаңар болот. Хабибтин залына ким аркылуу кирдиңер дейт. Хабиб Юсуп агайдын артынан кирген эмес. Биздин Юсуп Садулаев деген тренерибиз бар. Ошто алимнарда ошол аркылуу киргенбиз. Насият. Ооба, биз Америкага опыт алганы келдик. Тренировка кылганы башка эч жок. Опыт и улучшаться дегендей. Буся братан качан UFC-ге чыгышы мүмкүн дейт. Честно, не могу сказать, когда. Мен угутум кыргыз, Бакал уруусунан болом, Кавлан көлдөн. Төгөт, но так өзү Бакалдын чагыры болом. Билүүңүз менен кеттиңиз Махачкала, Бөлүсава.
кимде кандай вопростор болсо личкага жазгыла, если биринчи өзү канча любительде профга чейин канча бою чыккан туура дейт. Пока любитель чувствуешь, что ты уже пришел к какой-то определенный уровень, допустим, международный, мировой уровень, мына любительский ушканыңда ошондон кийин уже профиге чыксаң болот, мен ойлойм. Уже международный классы, мастер спорта международного класса или мастер спорта, мындай айткандай, уже чемпион страны и уже первый номер, ошондо профиге өтсөң жакшы деп ойлойм. Любой вид спортточу. Хабиб менен күрөшүп көрбөдүк, туугандар. Хабиб аз күрөшпөйт, азыр биз менен да өзү деле тренировка кылбайт. Бизди тренировка кылдырды бир күн. Анан кайра иштери менен кетти окшойт. Бир күн Хабибтин колуна тренировка кылдык да. Любительскийде урушпасаңар, профиде опыт аз болуп, мындай айткандай, мандражды кантип переборот этип, көп нерсе мындай айткандай проблемалар болот да, ошого не советую никому. Туугандар, достор, чоң рахмат баарыңарга. Колдогон үчүн Алла ыраазы болсун силерге. Баарыңарга колдоп ушундай спортсмендерди ушундай через социальный сеть даже жазып, подписка ташап, ушундай кылсаң чоң бизге мындай приятный бонус да. Ошо лайктан басып, комментарий калтырып, ушундай колдоп турган кыргыз элим. Баарыңарга Алла ыраазы болсун. Баарыңарга салам алейкум.